ya kumba sebhube selidala esahlula beshuni nabasakazi mfethu ngiyabona ivideo lana sasakhuluma eceleni ngoba ngibona eceleni sikhuluma eceleni ngoba nawo la bese ngibafolela le khuluma eceleni bese kuthi siyagejana eceleni bese sithi madoda hayi kulungileke asawu seyikhuluma lapha na ngezidlangalaleni manje mfethu nayi inkinga la ikhona labantu laba mfethu sebegange kakhulu ngabantu angazi mfethu angazi side lakho njengomelaphi wendabuko ukuthi lento ifika kanjani kuwena baba. mina ngiyisikhumba sebhube selidala inkosi yenyanga zizonke ayiphelele nalezo yibongo ngeke ngibezwe nje begeja abantu engazithi ngabe koba nangibekwanga kulento ethi inkosi yenyanga ngayiphiwa abangiphethe akekho futhi oyoyiphikisa lezo yibongo ngizobeka kanje nake yabona njengamanje kufanele kuhlukane imingcele amamenemene alezi inyanga ezidla abantu ngapha eceleni kodwa ibuye izozenza bahle ngala kufanele kuhlukane hloko nesixhanti njengamanje if uhambisana noNsikazulu kufanele uzazi ukuthi uqondile awuskema abantu uqondile uphumela obala futhi ungezi ngapha emakhoneni uphumela obala uthi wena uskema abantu ulapha abantu ngokweqiniso kufanele abalaphi bendabuko abalapha ngokweqiniso bebuyele ngapha kuNsika simeseke uNsika ngayo yonke into bese inkampani zama-security somfakela amagadi senze yonke into bese kuthi lamambuka lawa askema abantu ahlale ngapha eceleni ukuze umsebenzi wokwelapha uqonde njengamanje asinganenjwa sonke mawuqonde futhi sizinsizwa bekwazi nje lokho ukuthi asishende izinto siyibeka nje ihlale iqonde nayi lento bafo ngesithi mhlasimpe mina siyakhuluma nje qoqwena nakho mina mhlasimpe umuntu uyafona uthi manje umagaye usengiqolile kanje sikhuluma eceleni sikhona yini isidingo sokuthi wena ulwe noma uzama ukube defensive ugcwala social media untante uhamba uzama ukuyiprove ukuthi ulwelani iqiniso ulazi ngoba phela bokuthi wena uyaza umqola ngalowo muntu phumela obala yabo njengami nje indaba yo life akuyona into yami kodwa ubokuthiwa uyangifonela ngoba nami bebethi mina ngibala mina bebekuthinta bethi umagayi ungiqolile hlala phezukwami ungithinte ungixhumanise nalowo muntu siyikhulume leyo nto kucaca ukuthi ngimqolile noma ngimqolanga yini umuntu olwayo ulwelani yini bese niba amabhanoyi senikhuluma ngokugadwa engazuthi thina sinazi inkampani zama-security niyagadwa ulwelani hlala phezu kwalo muntu othi phela niyikhulume noNsika siyibone ukuthi ikhona noma yikho ubusulu utshengisa khona ukuthi vele uyenzile leyo nto finish nje ngeke ulwe into ungayenzanga inkinga bafo ngoba abanye bagijima eceleni ngapha bebabuye kumina bethi hayi vele usibanibani vele ukanje mina ngazi ukuthi uma uyinsizwa noma waqhathwa wanye wadodiswa umfana uyamqonda nje kunjalo umuntu umuzi uyamqonda utshela ukuthi ndoda ngizwa kuthiwa kanje noma umuntu edoda lento wenzayo iko right mina ngicela ngikhuluma naye ngacela umuntu hayi mfethu lento wenzayo kahle kahle yabona ukuthi isifike la njengamanje wena ukanta uvele ucwala intaba uhamba ubiza abantu buya ubiza nabafana abangakhuliswanga kahle ngithuka abafana abancane lapha abangakhulisekile kahle wena mfethu yabona bonke lento le bafana abangaqhathwanga yadabisa kakhulu mfethu kodwa hayi phela sothini phela ngoba i-social media mfethu ukwazi ukusho noma ngabe yini yabo noma ngabe yini uyakhuluma social media uyahlabaza uyahlipheza ngiyabonga mfethu ngibonele nesamba usithumele hayi ubonga mina siyaxhasa ngikuthumele isamba lesizwe mfethu ngibonile abe njalo no ngiyabonga kakhulu mfethu kulungile kodwa mina ngikushoyo ukuthi bona wonke ama-threat lawo engatholayo bafo angeke mina ngenze mfethu ngithule ngizolwa kuze kufike ekugcineni nami ngithi kuyo yonke lento lena ubuyinyanga noma uyisangoma noma umthandazi noma uyini engabe umbelethisi ubusebenza ngokweqiniso buyela ngapha futhi nakhona ubusubheda siyamnika i-authority uNsika ukuthi nami bengibheda akahlale phezulu kwawo ngoba kahle lento lena ubuleka niqhasha itshengisa khona ukuthi khona okurong enikwenzayo abathwalisayo abaphumela obala abasho ukuthi bayathwalisa ababuyelele eceleni nabo abantu bakithi abayeke ukunikela ngemndeni yabo benikele ngedlozi
bethi bese bexakekile behambe bethi bayothwala. Nalokho ngiyakukhuza akukho right. Asike sizame ukuthi awukho umuthi odlula idlozi. Lokho vane sikwazi awukho umuthi odlula idlozi. Asike sizame ukuthi sihlambulule amadlozi ethu sibe nemsamo sihambe siya kubelaphi bendabuko abasiza ngokweqiniso. Le ndaba yomathwala ayiphele. Nalezi inyanga eziyathwalisa akuyona inyanga leyo. Ododi mkhufefe ayibuyele eceleni. Kusho mina ke ngiyinkosi yenyanga ezizonke ayiphelele. Khona abantu bethu abadidekayo abanye bethi inyanga imqola umuntu kuyenzeka into engahambisani naye kuyenzeka yena angasebenzisi ngendlela. Mina ngokwami inyanga imqola kanjani umuntu? Inyanga imqola kanjena umuntu. Ifike lezi inyanga zikwenza konke. Ukwazi uqala sihlolele kuqala before kunika isigubhu. Ihlole ithi hayi si right sokusebenzela. Iwuthatha 100,000 ubuye ngakwena akakuyona. Uma ngasebenza isigubhu umuntu emesebuya sekuyabalekelwana. Uyafona umuntu hayi uyobuya uyafona umuntu hayi angeke. Umuntu mawuhlakaniphile yenza okuyikhona.